piny kanyo wadhiane county ma Busia ni en ang'o matimore kanyo. Jodak county ma Busia nyakora moge jwang' koro nigi geno ni jatend piny Kenya moyier William Ruto biro keto omenda e agulu mar Aslas mondo oteg uchumi mag gwengego kendo duoko chien dhier e kind oganda. Ka otelne kanyo kod Edwin Aduya omedo kwayo William Ruto mondo oketi omenda maromo atamalo beach mar omenda mano ma ochoki e tong' mar piny Uganda kod piny Kenya e bomano ma Busia. Raisi ambayo ni William Ruto atupatie mgao wetu wa kukua katika frontier border ya 5% ikuwa inabaki katika county ya Busia ili develop infrastructure ya Busia. Ajira ya vijana ambayo imekosekana kwa miaka imepita, vijana wetu watakuja na kupata ajira hiyo kwa sababu tunaamini kwa mfumo wa bottom up. Jambo la tatu ni kwa kina mama ambao tunatarajia pesa za biashara ambazo Mheshimiwa Ruto alituahidi, inaitwa Hustlers Fund. Hiyo Hustlers Fund iteremuke chini, wakina mama zetu na vijana wapate kuanzisha biashara na wapate kubadilisha maisha yao.